Važno je da imate i lep osmeh ako ćete danas na maraton i vrlo često želimo onaj hollywoodski osmeh, ravan niz jednakih, potpuno belih zuba koji blešte i usijaju u mraku. Kako doći do toga? Da li treba uopšte doći do toga? Dr. Nemanja Popović, dobro jutro. Dobro jutro. Izbeljivanje zuba, česta tema. I nekako svi nam nude izbeljivanje zuba. Kad vidite reklamu za pastu za zube, ona izbeljuje zube, stomatolozi izbeljuju zube, možemo kod kuće da izbeljujemo zube. Svi bi nekako bele zube. Da li treba da imamo svi bele zube? Pa svakako to je težnja čovečanstva od pamtiveka da ima lep i zdrav osmeh. Beljenje zuba je samo jedna od metoda koja može to postići i smatra se da nije štetna po zdravlje zuba, odnosno čoveka, tako da se vrlo preporučuje danas. Sa raznim proizvodima koji se sada nude možda deluju zbunjujuće pacijentima, ali definitivno se sve svodi na dve aktivne supstance, znači ili je vodonik peroksid ili karbamid peroksid u pitanju i njihovim razlaganjem dolazi do izbeljivanja supstance koja daje boju zubu. Dakle, da razbijemo jednu predrasudu, pasta nam neće izbeliti zube. Paste koje se trenutno nude nisu pravi izbeljivači zuba, to su dakle više neki fizički izbeljivači sa nekim mikroabrazivnim supstancama koje će možda malo ukloniti taj film koji predstavlja tamniji deo na zubu, ali neće izbeliti samu površinu zuba, to je sigurno. A kako da izbelimo zube? Pa postoje više načina, uglavnom se grubo dele na ordinacijsko i na kućno izbeljivanje, odnosno beljenje zuba. Ordinacijsko beljenje predstavlja metodu koju radi stomatolog u svojoj ordinaciji pod kontrolom lekara je. Koriste se koncentracije dosta veće nego koncentracije izbeljivača koji se kućno koriste. Ta metoda se može preporučiti kod nekih prirodno, da kažem, tamnijih baš zuba ili nekih drugih, na primjer tetraciklinska prebojena zuba predstavlja jednu problematiku u izbeljivanju zato što se teško i dugotrajno mora izbeljivati da bi se postigao željeni efekat. Dok recimo kod svetlijih, prirodno svetlijih zuba to izbeljivanje se vrlo lakše može postići. Pretpostavljam da ovaj čovjek ima bele zube, da? Deluje da ima. Da, izvinite, nastavite. Što se tiče kućne metode izbeljivanja, ona je, po mom mišljenju, možda i najbezbednija, jer se koncentracije koje se koriste dosta niže od tih ordinacijskih. Dakle, bilo koji neželjeni efekt koji se može javiti nakon izbeljivanja je manji kod kućnih izbeljivanja statistički gledano nego kod ordinacijskog izbeljivanja. Dakle, bezbedno je i kod kuće. Jeste. Koliko ti rezultati traju zapravo kada izbelimo zube? Je li to zauvek? To nije zauvek, individualna je ta trajnost, zavisi dosta od navika pacijenta, dakle da li koristi duvan, crno vino, čajevi, bilo koja prirodna, odnosno hrana koja boji zube, kafa i tako dalje. Ukoliko se to manje koristi, naravno efekat je duži. Stomatolog nekad mora da ubije zub, da mu izvadi živac, taj zub nije više vitalan, on potamni. Da li se ti zubi izbeljuju na isti način ili tu postoji neka razlika? Postoji razlika u zavisnosti od boje zuba. Dakle, ako je on tamniji od ostalih zuba, on se može izbeliti unutrašnjom metodom. To znači da se taj aktivna supstanca plasira unutar samog zuba i takođe se može izbeliti i spoljašnjom metodom. Dakle, kombinovano da bi se dobio isti... I to ne možemo sami kod kuće? To ne može nikako kod kuće sami, znači to mora ili u ordinaciji ili takozvana šetajuća metoda gde se pacijentu plasira taj agins koji se zatvori specijalnim cementom i to se onda 4-5 dana ostavi pa se pacijent vrati u ordinaciju i ponovi se postupak do željene boje. Šta su opasnosti izbeljivanja zuba? Ima li ih? Postoje opasnosti, naravno. Sredstva koje se koriste su dosta kaustična, dakle mogu biti štetna za meka tkiva oko zuba, u zavisnosti od svoje koncentracije i mesta gde se aplikuju. Dakle, ako se, na primjer, kod kućnog beljenja, koje je dosta, opet kažem, bezbednije jer je niža koncentracija u pitanju, ako pacijent stavi previše gela u svoju individualnu kašiku koju nosi tokom noći, najčešće 6 do 8 sati noću, taj višak gela može, tako reći, spržiti desni oko zuba, što je naravno reverzibilno, znači nije zauvek, ali je neprijatno. Dakle, mora se dobro dati upustvo pacijentu da se taj višak gela ukloni, tako da ne dođe do tog efekta. Još da pitam, ko ne može da izbeljuje zube?
Retke su indikacije baš da ne može, ali na primjer treba izbjegavati naravno u trudnoći i laktaciji, jer nije urađena studija da li štetno utiče ili ne. Ljudi koji imaju naravno veštački zub ili velike ispune na prednjim zubima, to se ne može beliti. Takođe, ljudi koji imaju oštećenja parodontalnog aparata zuba ne trebaju beliti zube i ljudi koji su preosetljivi na neke od supstanci kao alergijski ili fizički, znači nakon upotrebe. Mala škola beljenja zuba. Nemanja, hvala. Hvala vama. To Nemanja Popović, stomatolog. Čuli ste da li, kako, kada, gde, na koji način da izbelite zube. Pogledajte stanje na beogradskim mostovima ukoliko se oni vide u ovoj izmaglici, a onda Tijana Savić sa najnovijim vestima. Bio je ovo prvi sat emisije Beograd dobro jutro.